everyone. I'm at Marco Santiago Salon kay magpa-hair and makeup. Kay mo attend ang Gors o wedding. So talag sa honor gid kaayo ning magpa-hair and makeup tano. So dapat lang kay kasal kani sa kinakusgang Sagadsads si Madam Josie og ni Eder. And ang ilang tema is vintage Filipiniana. Oh, di ba? Achieve na achieve. Salamat kang Ria, Young Styles for my hair and makeup. And so, nagsugod na ang seremonya sa kasal, no? Nipaso na ang groom nga si Gin Eder together with his parents and followed by the principal sponsors. Nya akong gikat ang music ani kay makapiright niya ta, no? Peligro jud og makapiright ta. So mao ni sila ang mga principal sponsors sa kasalang Josie Gin Eder sa Cathedral ni Senyor San Jose sa Tagbilaran City. Og sunod ni paso ang mga secondary sponsors. Gwapa kaayo si Ma'am Lizelle og si Sir Edgar dito. And of course, the bride is here, no? Escorted by her children. Gisundo na siya ni Eder. Kay Eder man jud ang among naandan kay tawag ani ni Gin. O minawad anad og tawag ani Gin basta kay Eder. Gisundo na siya ni Eder kay aron mo paso na sila sa altar. Happy jud ka nagtan-aw ni Madam Josie no nga happy ka ay nagpaso together with Eder padulong sa altar alang sa ilahang kaminyoon. So finally after 24 years nga sila nag-uban, nakahuna-una na gid sila, naka-decide na gid sila nga magpakasal. Pero dili lang mo na yes. You cannot say yes without the very foundation of this great yes. And that is the love. Ganit sa second reading kanina, i-science yun isang paglo nga kung wala ang alma, wala ang anak. Wala yung kamuslanan ang anak.
So, while waiting for the entourage na mapasok mo, naglaro-laro silang kuliri, video-video ginagmay, pasumangil dito, tanaw sa buffet table, gutom na tingali ni. So, mauna yung mga food sa reception. Unya, nindot pud kaayo ang katong ilahang entertainment, no? Kuan katong Bella Voices, duha lang sila kabuok pero nindot kayo og mga tingog. Palakpakan, ladies and gentlemen, for Mr. Raul Eder and Mrs. Crescencia Eder. Of course, kung wala na sila, wala sa hatong couple today, okay? Hindi madam, lingkod ay hindi. Of course, ako sa pagsalamatan and acknowledge, ito ano min sa dahil kalimutan, of course, no? Mr. Arsenio V. Fodalan Sr. and Mrs. Flaviana Fodalan, okay? And right now, ladies and gentlemen, and yan ang mga banggitan ng mga principal sponsors, starting with Mr. Mario Yul Ebron and Mrs. Natividad B. Ebron. Kaya anak kayo sa si Ma'am Sister Ronay. Next, kung wala ni siya, wala sabihin atong venue ka very beautiful. Of Julio B. Catorza Jr. and Madam Annabelle Catorza. Ladies and gentlemen. Mr. Alan Matthew Makulaki and Ms. Thelma Titania Makulaki. Oh, grabe ka ayun, sir, boy. We have another important guest from abroad, Mr. Joseph and Grace Holder. Thank you so much. Grabe kayo. Salamat kayo sa pag-ani, Mr. and Mrs. Holder. Next, we have Attorney Florindo Columnas with Mrs. Dulce Patalengo. Mr. Delphine Estorioso and Mrs. Juanita F. Estorioso. Diba? Of course, Roberto Boncanas and Mrs. Rowena Boncanas. After the sunod, ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Anselmo Oxema and Mrs. Valeria Oxema. Alan De La Vega and Mrs. Severina
Thank you so much. Ate yung sinod, Chino and Crizel. Thank you. We have Alex and Nicely. Di ba grabe kahawig ko ayoy? Ayan Carl and Zara Marie. Ladies and gentlemen, let's welcome our best man and maid of honor, Paul Sachs and Maria Grexy. And Shamil Angel. Venus and Shanabrielle. Okay. Now let's move on to Danica Jane and Algin May. Thank you. Zaria Faye, Krisha Wade, and Maria Jermaine Vanessa. Of course, our parents, Jose, Jefferson, Todd, Ethan, and Daniel John. Ladies and gentlemen, with your smiling faces, let us welcome our newlywed for tonight, Jen and Josie. Woo! Alright, thank you so much. Okay, bridesmaids, go on with the endorsement picture together with our couple. Hi! Good evening! My name is Maria Eder, the daughter of the bride. You should probably all know who I am, right? Yeah. Because I'm the spitting image of my mom. Today is a day to celebrate. We are celebrating the love, commitment, and friendship of two people who love each other and wish to spend the rest of their lives together. We can all describe love in many ways, and love can look different from one person to the other. But we all know love when we see it. And we can see love right here. Valued guests, friends, and family, we welcome and thank you for being part of this important occasion. Please enjoy and have a wonderful time as we celebrate not just the union of Josie and Jin, but also the union of our family. May God bless us all. Thank you. Mixed emotions. Okay, how about Sister Jen? Kasi kung di pati ka lang sir. Happy. O, diba? Happy. Okay. And because of that, ladies and gentlemen, ako sa pabiliwan ng lucky number. Okay, sir, what is your lucky number? 1 or 2? 2. Okay, ikaw ma'am? Ako, 3. Ano ka magpili lang sa 1 or 2? Okay, ladies and gentlemen, 2 plus 1. 21. Okay, okay, ladies and gentlemen, as a sign of endless love na duha, mag-kiss ng duha for 21 seconds. Ladies and gentlemen, palakpakan for Mr. and Mrs. Eder. Mag-kiss sa ako ihapahan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, palakpakan! O kamo diha nga, di tanaw ng libuto. Ako ba nga inyong tapan o paaka sa niyang mga namin? Yes. Thank you so much. This time, ladies and gentlemen, let's open our prosperity dance number. Come on, come on.
ba? Kitang birthday? Alright! So ladies and gentlemen, kakanta tayo ng happy birthday. I request the maid of honor and best man na atong call ng cake dito. O niya atong i-alsa din. Happy birthday, happy birthday. Hi, sir. Good afternoon. Birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Before i-blow ni Sir Eder, ni Sir Jen ang kando, ako sa paminamuhan, no? Ang wish ni Ma'am sa iyang banner. Okay, may gabi sa tanan. My love. I wish you the best. Good luck for our new journey. Happy birthday. Wish you the best. So thank you. Salamat kayo, no? Ma'am Josie. O ikaw, sir, o isang pamayin mo pangandoy sa iyong kinabuhi. Di tenang. Kami ang turuan ng Islam itu wili ang president awal. Selamat po semua yang dalam terutama di dalam kasar. Kaya tas lawas ng pagkakas. Okay, everyone, let's count 1, 2, 3. Para i-blow ni Sir Jen na yung kanila. 1, 2, 3. Pakpakan! Woo! O diba? Grabe ang celebration karon, no? Okay? Wedding pa chod, birthday pa din, no? Love siya family reunion. Kaya muli, ang mga inaligado, mga panaligigan sa lain-lain lugar. Our groom tonight, Sir Jen Eder. Okay, dito sa kadulong si Mas. Kaya sir, sa gano'n sa masawa. Oh, sige pa, naginig. Palakpakan! Okay. Kaya mo ba may bangin mo patulong? Okay, wala na yung symbol, di ha? Asa oy? Kasi pangalan. Pwede nyo, doon. Diba? Gwapo kayo. Wala dyan siya katong na missing person. Okay, 1, 2, 3. Hi! Okay, isa. Okay na? Kung tagaan kang chance, tagaan kang home, mahimo kang superhero, kinsa ka? Superman. Superman. Action! Kasi action is Superman. Diba? Action! Ikaw, Sir Jen, kung mahimo kang superhero, kinsa ka? Batman, action! Okay, very good. Naligid si Kagawan din eh. Okay, Kagawan. Kung mahimo kang superhero, kinsa ka? Captain Marvel. Captain Barbell. Diba? Grabe ka, gentlemen. No? As sweet as the wedding cake, let us listen to the sweet message from her beautiful daughter, Ma'am Brixie. First of all, congratulations! Kasal na John. Tita Paul, na nakasal ng Tuhan niyang Paul. I hope we will take care of each other, love each other, be patient with each other. Normal yung arguments sa relationship. That's part of being in a healthy relationship, I believe. Keep up the good work. Spread love. And
understanding. Okay. Yes, nakuha na John ang one piece of cake. Okay, Sir Jen, hindi yung asawa. Ipakita mo sa kakalabing muhungit. Diba? Labi kayo cake, no? Okay, si Ma'am Josie Eder, kung hindi ang imong official husband na ginagama si Sir Jen. Okay, palakpakan! Okay, lagay sa kaso si Desmond, of course. Okay, sir. Before si Bishop ng Pando, na mo-okay siya, mo kasal na mo sa anang karang adlaw. Ingon niyo si Bishop, this morning, ingato ko sa lubnganan ni Brother Mix kay gilingaw ko. And then, wakit siyang babalibag kay mahadlok siya. Ang sa among canonical interview, gingnan ni Father Herbert, ginaana ko mo paason interview, kay ang nahimong mahitabo kasi kalakon ko ni Father Mix. So, this kaming tanan, di plano ni namo, o gilingaw ko ni Father Mix, di plano ni namo 2016 pa. So, akin nga ang mga bata, dili ka uli, binabtan ng pandemic, and then, karon finally. So, thank you, Father Mix. Kay Paumi, kaming tanan, di plano yun mo. Importante kayo, bisan ang pag-book na mo sa katedral, wag yung nakabook o una na mo, despite na nag-expire dahil ang among sinumar. So, gihuwag yun nga kami mo, nahimog yung una, na nakabuok na May 9 at 3 o'clock. So, thank you so much, Father Mix. Kaya ba po, usa ka sa pinakanahapi karong gabiyo na. Kunya, sa uban ng mga bisita, sa amuang mga kailang, mga parente. Daghan kayong salamat. Dinadunok kagsagsaon ng mga Annabelle, Sir John, si Ma'am Nancy, and Sir Yo, nagikan pa sa Manila, si Ma'am Tanya, and si Sir Alan, o sa katong uban pa sila mga nirepresent ni Sir Robert Brook o Sir Mama Rebek, o sa tanan-tanan, daghan kayong salamat. Masalamat po sa kuwan, sa kaning sa Mediana, Hindi. Tinang natasahon, tapos sa mga photographer, sila ni Gigi's family, yung Tanya, ang Sagadsads family. Mama, salamat di ba? Niyari mo rin, niyari mo di ba ang layo dito. Dari Papa, mga pamangko. Salamat kayo, gabi na lang.